Amasain nabonun Thusim tha ngai dingin kahin lem kidve dunia hin 2026 kumting World Cup nading stadium kimang ding ho innovate khom diwa hin hichi thu isei masangon het sa nom le tim na nom khat kahin nei nomin hichi chu ga sei masaw hetin YouTube hi kahin bol pat masang pe ako na chan kana lung tup le kana to gun jing khat tu ni chana jong kana bol do zolo hin hi jong le tu hi aphat le akilem pe cha hi tia hi hichi hi kahin bol do hin YouTube community le WhatsApp group azong kana post ta in amua a hesa jong enom diwa hi ta in hi jong le avelin hin sei kining kating hichi chu iphiam iti le project Bible kiti Bible pumpi hi abula kona a ochanga simdo a koido ding ti hi kana lunggut jing khat cha hi namdang dang ho chu thu chom hi tale emila a adia adei banga a khumuna hat talo le nu le pa Bible kisim thei talo ho chule inam pumpi sanga anewa kona alin chan chapanga kona te se chan geya ibon chawa pathin le khabuthing a ochanga kisim do ngai num hodinga hechi to gon hi kahin nei hin sumle pai hol na le thanuk yal tol mana ki bol ai poiti jong in het masa diwin ikitimu nahi hechi hi YouTube channel ni operate kahin bol hi ji hin adang atha bia sim tha atha kit sangin tia hi channel ani na pa von chai kitipian chu video luizo si kasu manga hichi channel pa he kahin manai tain hiji chun nisia pathian Bible thuthing kisim do ngai nom hon hichi channel a he nana ngai jing theu hi na sopi na una naw insumi te ho a heading le angai dinga na deisa ho nana ki share to chi theu hi in enam pumpi sunga pathian thuthing kisim do na le ki phone do na a hi theina dingin hichi project a pan lanom ho jong iti hi jong le liem hi jingve ti chu kain het sa he a hi le tun imen topic event analun utin 2026 la khun football khang Thusim hi kidang ta hung ki sim do ki ding hi aji chu van noya ama sa pendinga gambung thum ki gom khoma FIFA World Cup lenpen le thopi pen host a bol ding o hi hichigam thum ho chu United States in Mexico le Canada hicheng thum hi a hin gam chom choma kona football team somli le ge zen hi analam to diu mihim a million sa sim hon jong anga lal peno khat che hi North America gam sung se in akichip na diu mun som lagup zen aumin hichi ho chu world class ngen hiya agamin ichangia architecture lam le technology lama khantona le machal na anei bamti vetsa tagoma abolo hi amasa in Mexico hin World Cup khang Thusim hin mun atum ben adang takibang lawin pan mun hoi ta anei ne hi Mexico hi 2026 World Cup host hola adinga jong masanga World Cup ana host sa ama bo hi a hin khatve se jong hello ni ve zen 1970 le 1986 kuma jo host ana bolova hi 2026 kuma jong hi Mexico in munthum ta host ana bol ki dingwa hi in ama sa pending in Estadio Azteca ki hi khang Thusim jong anaki min pha jing le anaki ha man ta kha cha hi in hichi stadium lin ta le hoi ta hi 1966 kuma jo anaki hongdo pana hi in vanoya World Cup final match ni ve ana host hichi stadium bo hi hinalaya hi hichi stadium hi Mexico adinga stadium lin pen hi in asunga hin mihim sang somgi le sang sagi le janga adolen hi 2026 World Cup adinga hin hichi Azteca stadium hi hoita renovate a bolova asim hoi be di wa hi in akisim phatna dinga sumlut ding hi $150 million vel heading in agong ne hi hicha hi 2016 kuma VIP ho to na ding ti deudana anake koi ho jong chu ala do dio hin hitia chu mi chi lewa le na ding lampi ho jong asu let be chom dio afil ka asung mong jong asu let be dio asung pumpia imazo si ahoi mo lai le akisu lo lai ho zo si asim phat dio hi jo chung chuna chu stadium polam kai ho jong chu shopping complex gari imaho kinga anading parking le athai le na dingo sim hoi che a hi na dinga hi aboi pi jingo hi abanin ani na dingin Mexico ko pi hlumlam kai kilometer zalila somgit vel chanla khun Estadio Azteca stadium hi aumin hichi Mexico gama World Cup match host bowling ani na hi hichi stadium hi 2010 kuma chu anagi hongdo hi in
Deportivo Guadalajara Club te dinga amun piu khat hi heche hoi ta le thupi ta kisim stadium kisana hin $250 million alunin mihim sang som li le sangge chan adole ne hi heche stadium adang hot akiba alowa azat chombe na hi ahile mihim te khut thima kona hampa dimna multa banga akisim na hi ahi pene ne hi aji chu a in gong dan hi mulvu ma kona volcano hunglong do danin akilangin a stadium puthu hi akang senin akinuin anoi lam chu engselen akisim kinin ahile ni sawa nuya van dumjin jento vet thadingin avet hoile jingin hi asunga mi pi to na ding kisim hojo si jong hi akitu chanen hoilai munin to jong la chan a feel sunga ki chim hojo namu pha te de ding ti na hi Hichi stadium hi FIFA standard a hoita kisima hin 2026 World Cup ma dinga hin a hoi mo lai le sim phat dinga lom lai zo si jong a sim hoi be na lai diu a hin media facility le VIP area ho jong neu khat a sim le be kin na lai wa a sim phat diu a hi abanin athum na dingin Mexico kopia kona salam kai kilometer zagub le som li chan la vela hin Monterrey Estadio BBVA kiti hi aum kinin hi Hichi stadium hi 2015 na chu anaki hongdo panahin $200 million luna anaki sima CF Monterrey te dinga amun piu hi a stadium hin mihim sang som ngala sang khada dolin modern engineering khu thim ta agi sima ki sado hi Hichi stadium ma kona kilometer khat se a ki ka anamu na hin Siro di al Sila kiti mulin ta le hoi ta hi aum kinin apolama kona ihin vena hi zongle vet no mom kiu se elawin avet hoi mama en hi a stadium bang hi semi transparent a hi en hejije hin polama kona lai hong ho jong ichan ham asungin alut zawin stadium sunga galut zawlo ho adin jong kichi isel hi jong le ichan hamin a enjoy phau ne hi Estadio Akron bangin hichi BBVA stadium jong hin FIFA standard le requirement phate chan phain ama jong hi 2026 World Cup ka hi sim phat thei chan a sim phat awa a sim hoi be ding o hi hichi Mexico sunga stadium thum ho hi 2026 World Cup sunga met som ki chimna ki mangding a hi in athang pia group stage le round of 16 fixture ho vel hong hiding in gin chan au min hi abanin United States sunga stadium ki mangding ho ga ve kin oite United States hi 2026 World Cup adinga primary host a hiwin agam sung pumpi ahin 2026 World Cup ma kichimna manding stadium som lakhat anein hichi ho zo si a hi quarter final match zo si ahin semi final ahin chujong le final match zauna a match som gu kichim ding o hi hichi stadium hol ahin wanoya stadium mantam pen le technology lama jong sports in p kisa hola a advance pen ho jong azawen hi American sunga stadium ki manghola a amasa pending in Boston langlam kai kilometer som thum vel chan Foxboro muna Gillette stadium hi anavia hete hichi stadium hi 2002 kuma chu aniki hongdo panahin asim na hin $325 million alu joven 3-tier facility service anaya NFL New England Portrait le MLS New England Revolution te dinga amun piu hi Gillette Stadium hin mihim sangsom guble sangu badolin 2026 World Cup masanga hi sim hoi theichan asim hoi bena lai diu hi hitia chu afil sungjong FIFA standard chan pha a kisim hoi ben din adang dang jong chitabang ma a chu asim hoi diwa hi hichi stadium amen than na ki kha chahile a stadium salam kai aning komlang khat na chun lighthouse khat hi aumin hichi chu Petroid Palace complex to kimat kira asunga chu restaurant thiljo na mun hoi ta ta le ki hui thana ding entertainment mun ho jong aumin 2023 kumachun hichi stadium hi $225 million lut in asim phatnaw chana pan tawin hial chun a stadium pamlama video board ki koi ji ho khu lin ta kha jong semun hichi chu America sunga dinga stadium outdoor HD video board hola alin pen hi akiti ne hi hichi sum hi zat lu na asim phatnaw aji pen ta chahile 2026 World Cup ma kichep na dinga kimang ding a hi ja hi FIFA standard chan phadinga asim do te te ngai a hi abanin American gam sunga hola ani na dingin MetLife Stadium hi ga ve kin ate hichi stadium hi New York hopi pamlam zep ti ding ham New Jersey a
East Rutherford muna umahi. A stadium hi 2010 kuma chu anaki hongpan ahin $1.6 billion luna anaki sima chuchipa laya dinga chu stadium ki sahola aman tampena anapanga hi. Hichi stadium hi New York Giants le New York Jets NFL teams hodinga amun piwai in MetLife Stadium hin mihim sang somgil esang ni le zanga adol zawin 2026 World Cup madinga stadium hozo sela alin penin apangin hi. Hichi stadium achung khu hi automatic nga ki honga ki kha theile ho hilo hi henlang a design hoita ki simlo hi jongle infrastructure lama dinga veton theita kharai kinin hi. A stadium hin video boot alina linjing thei li anein a gol gola ki sim tona gol thumjong anein hi. America adinga hopi lenpen kom chakhana ana naji azong hin World Cup final match ki chip na dingin mi hon aha deilin pen o hin a hin la FIFA in hoilai pen hiding ham tiwang cho sei chin nai pun hi abana dingin Lincoln Financial Field hi anave kinote ama hi deliver vadung koma hin hichi stadium hi 2003 koma chu anaki hongdo pana $512 million luna anaki sima hi. Lincoln Stadium hi Philadelphia Eagles NFL team ho adinga amun piu ahin mihim sang som sagi adol zawin hi. A stadium akona hin Philadelphia skyline ho hoita in akimu phain a stadium sunga tawna ho zong thleng tabanga hoi sela ki simso ke hi 2013 kumachun $125 million lunin anasim hoi be che kirovin solar panel le wind turbine ho akituin eco-friendly ta adingin akisim hoi ben NFL stadium ho la adinga ahing penin apangin hi 2026 FIFA World Cup madinga hinwang asunga thil new hobo asim phat be diwa hitain asunga hampata ta ho aphuwa FIFA standard chan aga pha sa dibo hi abanin hiche 2026 World Cup tournament ki chip na sunga kimang ding stadium hola architecture lama dinga avet lompen le hoi pena ki he Atlanta Mercedes-Benz Stadium hi ga ve kenate hichi stadium hi 2017 a chu anaki hong panahin $1.6 billion luna anaki sima hi hichi stadium hi adang ho sangin a design jong aza chomben Atlanta Falcon NFL team le Atlanta United FC hodinga amun piu hi a stadium hi mihim sang som se gila sang khada dol dinga kisima hin technology lama ichana khangto hitamti het do theinan zong pangin hi a stadium ahoile akidan na pen itiding ham athupi na pen kit khat chahile a stadium achung digital camera lens banga akehona ake khale theina hi ahin hechi jong chu minute git ka asung se ala hi a stadium hin zong 360 hello video board anein achung khu ki hon thana kom langa kona chu hichi video board hi hongki khai hlasu a hongki hlongdo kina hi hichi stadium ahin hotita ga asim phading lom wang chom point FIFA standard chan phazawa anaki sim sa hitai abanin Hard Rock Stadium hi ai kinin 1987 kuma chu anaki hongdo pana 2015 a chu $500 million luna anaki sim tha kina hi hechi mihim sang som gum le sanga dol stadium hi Miami Dolphin NFL team hodinga amun piu hin a stadium chung ho sphere shape lin a khuin asunga mi ho tawna 92% chan ho nisa a kho kha theina akonin aveng do zoin hi hichi stadium hi football le soccer ania man theidinga ki sema hin 2026 World Cup ma dinga hin khutita sim phatbi se ngai talo dinga hi a stadium zong hi Miami a mi zatlenam chen khomna adia Latin American ho tamnala hi sin World Cup match kichemna mandingin ahoi le kinin hi abana hin Arrowhead Stadium ahi kinin hichi hi Kansas City Missouri au ma hi 1972 kuma chana ki hongdo a 2010 kuma chu $375 million anaki sim hoi be kina mihim sang som sa gile sang gup dol dinga kisima Kansas City Chief NFL team te dinga amun piu kina hi hichi stadium hi Vanoya Outdoor Sports Stadium hola adinga agin chu open record zong analain 2014 kumachun hichi stadium akona ogin le thildang dang hongging do ho chu 142.2 dB ana phazawin hi asunga to na ho zong thlenglim bang hle in asanin akisimin avet hoi hle singin hi
Arrowhead Stadium hi $50 million luna asim phatwa asim let be diwa hi ichi stadium hi luile ta jong le stadium hola denga het theile milmo pen khat jong hinalaya hi abanin AT&T Stadium Arlington a omiga vekinute ichi stadium hi $1.6 million varlam luna ke simahin 2009 koma chu anaki hongpana hiakona chu kichip gol sina lama hata hungmin chi pana hi Hichi stadium hi Dallas Cowboy NFL team ho dinga amun pi wa hi in mihim sangsom ge dol dinga kisima hi a stadium feature la a hoi pen khat chaile achunga automatic a akhon na thei pen le a stadium lailunga video board linta ake khaina hi ai pen in hi hichi alang pia soccer adinga anaki sima hi in 2026 World Cup adinga hi niaw khat asim phatwa asim hoi diu chele ama hin semi-final match zong host a ball ding hi abanin NRG Stadium Houston na umhi 2002 a chu anaki hongdo pana $600 million luna anaki sim hi a stadium hin mihim sangsom sagi le sang ni adolin Houston Texas a NFL team hodinga amun piwa panga hi a stadium chung khu zong hi automatic a kyang le ki kha le theima ma hin agam satle dap jong a hin ading banga situ theidinga kisima hi a stadium sunga hin atawna a ro hi danli na kisimin high definition video boot ni len ta jong anei ne hi 2017 kumachan a stadium hi nasata in anasim paon Super Bowl 51 stadium ho hoidan chan pha in anasimun agam technology lam asandan vetsa na khan jong ana pangin hi 2026 World Cup mading ahin asunga artificial turf pen ko kilado entin natural grass a kikwai khela a film momong jong hi FIFA standard pha a kisim phakit ding hi abanin West Coast lam kai Inglewood Los Angeles munaum Sophie Stadium hi ga aveote H stadium hi 2020 a chu aniki hong panahi in $5.5 billion luna aniki sima Sophie Stadium hi Vanuya Stadium kisim hola adinga zong aman tampe nai tai ichi hoita le thupi ta stadium hi Los Angeles Ram le Chargers NFL team hodinga amun piwa hin mihim sang som segi adolin achung khu zong adang ho bang bangin automatic in akyahong le thein sports lama denga 360 degree video boot lin pen zong anei nei ichi stadium hi adang ho bang lo ta in achom zemin akisain anoi lam hi fit zakhat chan thu in akisim lunin a stadium apum pila a 75% tabang hi leinoya umtina hi Sophie Stadium World Cup adinga mandinga abuina khat cho hi le a feel availam aneu zep nahi a hi in hizong le FIFA standard chan phading in stadium hi hinsim pha untin a hinsim let bebe ding hi abanin Levi Stadium Santa Clara hi gawe kinute H stadium hi 2014 a cho anaki zo chu hi in $1.3 billion luna anaki sima hi in mihim sangsom guble sangi le zanga adol zowin San Francisco 49 Hours NFL team hodinga amun piwa hi a stadium hi a design kisim dan je hinjong amin chi le zengin achung khu hi 27,000 square feet in alinin asunga game chi zan ham si kichep sunga man thaiding light hin pedo thaiding in solar panel zong anei ne hi a stadium ki sa namun hi munnum ta zong a hin amuna kona hin Santa Clara mul zong hoita in aga akimu phain Silicon Valley technology le infrastructure lam akhan to dan zong avet sai ne hi H stadium hi NFL stadium hola adinga zong LEED gold certification muma sapena hin atilabula chun international soccer adinga anaki sahin 2026 FIFA World Cup adinga hin khutita in hasim phatwang ngaiding in ta sana umpuin hi abanin America sunga stadium hola adinga achaina dingin Lumen Field hi anaviode H stadium hi 2002 achu aniki hongdo ahin $430 million luna anaki sa mihim sangsom sagilani adol dinga kisima hi Seattle Seahawks NFL team le Seattle Sounder FC hodinga amun piwa hin H stadium hi ahoi chumdi sen nakha chahile a stadium achung khu hi ai penin a stadium sung 70% tabang ho khu a khu zawin asunga huile ni sa ho chi dan asim tu zawin hi
Lumenfield Stadium hi agin hat dan che injong amin chi hle zengin America sunga stadium hola agin hat pen ani channa Arrowhead Stadium ban chanin apangin hi H Stadium jong hi soccer ading monga na ki simahin chu jong le MLS match ho jong host anaki ball jing na hi chain 2026 World Cup ading ahin nasata sim tha be ngai be se lo ding hi tun abanin Canada gam sunga ho ga sei genotin Canada hinjong 2026 World Cup hi stadium munni a host a bowling hichite ni hi game som ki chim ding hi akhat na ding achun BMO Field Stadium hi ga veleuhen ama hi Lake Ontario kom Toronto muna oma hi hichi stadium hi 2007 kuma chu anake hongdo pana $140 million luna anake sado ahin Toronto FC le Toronto Argonauts Canadian Football League hoding azong amun piu hi tutu hin hichi stadium hin mihim sang som thumbo adolin hi zongle BMO Field Stadium hi asim pharwa asim let bedio mi sang som lile sanga chandol denga asim dio World Cup standard change asim phat diwa hi a stadium hi akisim zowa konin ni bezen renovate akibolin akisim phatain ama sa in 2010 kuma MLS Cup na dinga chun khatbe en sim phawen abanin 2015 kuma kon 2016 chan sunga chun achung khule atona ho ahin mi sanggit le jali chan dol beding in anasim phakidoen hi BMO Field Stadium hi aneu pen a hi na ji in 2026 World Cup adinga hin hata sim phano hungai dinga hi Canadian government le Ontario provincial government ki thoin hi stadium sim phana sulet be na ding le European stadium dang ho banga hoita sim do na ding in $90 million budget anakai vin hi abanin a China penin Vancouver muna BC Place hi navyo hite H stadium hi 1983 kuma anaki hongdo panahita in 2011 kuma chu $514 million luna anaki sim tha kina amahin mihim sangsom ngale sangli adol zowin Vancouver Whitecap FC le BC Lion Canadian Football League hodinga amun piu hi BC Place Stadium ahoina pen chahile achung khu aki hongle thei anei pen hi Vanoya Stadium hola azong alin pen a hin a stadium hinjong alai ta in video booth lin ta khat aki khai hlasu anein a stadium apam lang kai bang ho chu zanting le adei dan danin a color aki khel sa thein hi H stadium hi soccer adinga na ki sim hi in 2015 Women World Cup's final match zong host ana bolin regular MLS match ho zong ana hosting a hi 2026 World Cup adinga hin renovation hi achi lajingin hichia hi locker room tha le VIP ho tona ding atha zong asim be diu asunga artificial turf zong hi ala da ova hampata ta apa akwai diu a hi H stadium som lagup se hi 2026 World Cup lim dingin hata in kigo na anayun Vanoya miten ahai mil thei taloding World Cup khat host hin boldo dinga kigo jingo hi H stadium ho hi amuna gavet ding chala ha sa hi in hije chun 2026 World Cup galda puma inanga jing mai di hi video he hoi sa wale subscribe le share bolding an high mil potin video kina ki mukiding in na bonon stay safe and stay blessed